Motor apa, masalah apa, ambil package apa? Package major service, motor RS, apa ni, ada something wrong dekat bawa kabel minyak hitam dah keluar sikit. Thank you. Motor apa, package apa, masalah apa? Masalah motor saya dah tak macam dulu lah senang cerita. Motor apa, package apa, masalah apa? Motor Y16 ambil package major service, water pump dengan apa lagi satu tu tak ingat lah pula. Valve clearance. So motor dia rasa macam ada bunyi pelik sikit dekat belah bawah tu, macam bunyi knocking sikit. Tu je lah. Bang, motor apa, package apa, masalah apa? Motor SCV1 package tu asalnya ambil top set, tapi disebabkan check semua tu jadi overhaul dah. Masalahnya makan minyak hitam, lepas tu bunyi yang amat kuat tu. Start saja, link kat bio. Bye bye.